krećemo. Bog svima, moje ime je Silvija i dobrodošli na moj YouTube kanal. Ukoliko već niste znali tko sam, što sam, da se predstavim. Današnja tema o kojoj bih htjela govoriti je zapravo nešto za što vjerujem da sam niko do sad nije dotakao. Ako je, ispričavam se, očito sam propustila taj video. No, željela sam govoriti o PR-u općenito, što se tiče vezanog uz blogere i o brendovima s kojima više ne surađujem. Znači ono što je bit cijelog videa i ne želim da se oduži na nekih 15 minuta, jer mi se zbilja ne priča 15 minuta, a pretpostavljam da se ni vama ne gleda 15 minuta neki video. Znači, ovo mi izgleda tako čudno. Znači, znate li vi koliko je teško namjestiti se i izgledati dobro pred kamerom, a da pritom ne izgledate kao debil? Ispričavam se što imam monologiju. Ono čega sam se danas htjela posebno dotaknuti i naglasiti jest da PR paketi sami po sebi nisu i ne bi trebali biti razlog zašto netko otvori blog ili YouTube kanal. Znači, prvenstveno trebate to napraviti zbog sebe. Zašto to govorim i ističem odmah na početku? To je zato što puno nas blogera dobije upite kako dobiti besplatne proizvode, hej, pokrenula sam blog i tako to. Znači, blog prvenstveno treba biti ovdje zbog vas i zbog vaše ljubavi prema, proizvodima za njegu kože, dekorativnoj, znači ljubavi prema dekorativnoj kozmetici. Znači, to mora prvenstveno krenuti iz vas jer želite nešto postići. Ja kad sam otvorila blog tamo negdje na 2. godini faksa, otvorila sam zato što mi je bilo dosadno, zato što sam imala viška slobodnog vremena koji nisam znala kako iskoristiti, ali isto tako imala sam jednu ogromnu ljubav prema kozmetici koja se je razvila u zbilja nešto fenomenalno što nisam mogla očekivati. I ovaj blog mi je donesao toliko suradnji, toliko lijepih stvari, toliko dobrih ljudi, toliko prekrasnih uspomena na koje kad se ja sad osvrnem, onako zaista sam zahvalna na svemu tome. Znači, trebate početi zbog sebe. Meni, povrh svega toga što sam nabrojala, ja sam u ovih, sad ću vam reći, ovih 5 godina poboljšala svoje make-up tehnike. Znači, za razliku od onda kako sam se šminkala i za razliku od sad kako se šminkam, velika razlika. Neki od mojih Halloween lookova, znači uzmem sliku, gledam i onak, ja to ne mogu napraviti. I onda krenem, tek toliko da nešto napravim i jednostavno uspijem. Znači, vrlo je bitno da ono što radite, ponavljam, radite prvenstveno zbog sebe. Znači, da se vratim na onu temu faksa jer sam skrenula lagano. Znači, ja sam željela na faksu pokazati drugim curama da možete i sa puno jeftinijim proizvodima koji nisu Dior, koji nisu Gucci, koji nisu neki drugi high-end brendovi, da možete i sa njima postići neki dobar look. Da i oni valjaju, iako vrijede manje novca, znači ako manje koštaju, ne znači da nisu dobri. I sad ću se vratiti na video za koji mi jako puno vas predbacuje. Znači, moj posljednji video koji je bio namijenjen Essence novitetima. Znači, ja sam izrazila svoje mišljenje. Prvenstveno o samoj liniji, znači prvi moji dojmovi. Ne znam da li ste gledali moje ostale videa, ali ja inače ne brinem po Essence kozmetici, po Catrice. Ja njih jako volim i vrlo često se znam naći pred njihovim štandom i kupiti brdo toga, jer volim njihove proizvode. Ali samim time što sam nešto dobila, ja to ne moram pohvaliti ako meni to ne odgovara. Znači, to je moja blogerska sloboda, s obzirom da nisam plaćena za to, da izrazim svoje mišljenje, da prenesem, gle, meni to ne paše, meni se to ne sviđa. Imam drugih puno boljih proizvoda koji su mi bolji, daleko bolji i naravno da ću to prenijeti. Ali ne mora to nužno biti da nekom drugome neće biti dobro. Recimo, meni neki proizvod baš u tom videu nije odgovarao, dok je mojoj blogu kolegici Luci bio savršen i bio je dobar. Znači, svi smo mi različiti i svi mi imamo neke svoje druge kriterije i ono što volimo. Tako da nešto što je meni, recimo, super, njoj može biti loše ili nekoj drugoj kolegici. Znači, ja sam ovdje da prenesem svoje mišljenje, koje ne mora biti u skladu s vašim. Samo zato što je nešto što me dovodi do ove, znači, prve teme. Samo zato što sam ja nešto dobila besplatno od nekog PR-a.
Na meni je da li ću ja to objaviti, da li ću samo objaviti sliku, da li ću objaviti post, video, recenziju, nebitno. To je na meni. Da li ću ja to napraviti u roku par dana, jer želim da taj post bude među prvima i ja prvenstveno želim da budem među prvim blogericama koje će pisati ili snimati o tome, govoriti o tome, nebitno. Znači, opet ja biram. Isto tako, ne znam, recimo, ako se radi o tome da sam dobila nešto što mi ne odgovara, a isprobala sam to, ako ću dati u darivanje, reći ću, gledajte, dezinficirano je. Ako želi, neko može osvojiti. Što je i bio slučaj sa onim Declutter video. Znači, isto tako će se naći neki proizvodi koje sam ja dobila. Ne želim pisati o njima jer jednostavno nisu proizvodi o kojima bi pisala ili govorila. Ne odgovaraju mi i ne znam. Evo, uzet ću primjer Sajos. Ok, da ne pričam bez veze i u praznu, dobila sam znači paket Sajos proizvoda. Meni Sajos nije dobar. Znači, ja sam prvenstveno jedan proizvod iz tog posljednjeg PR paketa isprobala i dala mu ponovno šansu, međutim razočarala sam se. Sajos jednostavno nije, moja kosa ga ne voli i ok, znači ja sam dobila izbor od znači prvenstveno brenda, ako želim da ga mogu objaviti, objavu, jel? Ako ne želim, ne moram. To je ono što je meni super kada ne zarađujete od bloga, kada vam je ovo hobi. Vi imate slobodu raditi što god želite. Znači reći da vam je fenomenalno i lagati. Što se najčešće događa kad su plaćene recenzije, i to sam primijetila puno puta kad bi kupila neki proizvod ili bi mi neka cura, kolegica, frendica rekla, znaš ono, kupila sam ovo jer je ta i ta rekla kako je fenomenalno. Meni nije valjalo i ne odgovara mi. Znači, to se puno puta znalo dogoditi. Znači, prvenstveno će one plaćene recenzije biti lažne. Ne kažem da će biti sve, ali će biti većina. I isto tako, ono što ja volim, opet skrećem s teme na temu, oprostite, znači, prvenstveno ja, pošto nisam plaćena, imam tu slobodu objaviti kada želim reći točno što mislim o tome, bez imalo dlake na jeziku, znači bez jedne dlake na jeziku. I naravno, ako mi se ne sviđa, ako u ovom slučaju sa Sajos paketom, objavila ga jesam, zahvalila se jesam, fakat vam hvala, ali meni to ne odgovara i vrlo vjerojatno će biti u darivanju. I rađe bi usrećila nekog od vas i dala nekome kome to zaista odgovara, znači sve te proizvode, nego ih držala doma u nekoj ladici i tek toliko, eto, ja sam to dobila pa da se skuplja. I tu dolazi do onoga što vrlo često znamo čitati po komentarima, a to jest, oni su dobile toliko šminke, one nemaju kud s tim, ona to skuplja u ladici i to sve. Ljudi moje, ja otkad sam se preselila u Zagreb, ja sam popunila jedan stalak za ruž, to jest za ruževe, gdje mi se nalaze obični ruževi, tekući ruževi, oni mus ruževi, znači 24 komada, ponesla sam svega 3-4 palete, ponesla sam svega par kistova koje najviše koristim i sve one neke sitnice koje koristim. Znači, dobar dio šminke mi je doma jer zaista to što nisam koristila neću to nositi sa sobom, ali ono što hoću reći je da proizvode koje dobijem i koje zaista želim isprobati, kao što su recimo Love Kozmetika, koju nisam nikako imala prilike isprobati, ali definitivno planiram napraviti prve dojmove. Znači, to ću staviti u ladicu i to će biti u ladici u kojoj ja znam da se nalaze proizvodi koje ja želim isprobati, samo jednostavno moram naći vremena. I sad sam totalno skrenula onak s teme, no ono što sam htjela reći je da većinu proizvoda, barem u mom slučaju, koje ja dobijem, a koji mi na prvo ne odgovaraju samim pogledom na njih i sve, ili sam ih već prije isprobala i nisu mi se svidjeli, ja ću njih odvojiti. Znači, ja uvijek stvari koje jednostavno ne želim recenzirati ili nešto tako, ne sviđaju mi se, odvojim i to uvijek ide kroz neka danja darivanja. Ne znači da nisam nezahvalna, hvala brendovima što me se sjete, hvala i onima koji su me maknuli s PR liste jer jednostavno nisu bili zadovoljni s onim što su čuli. Što me dovodi do glavne teme ovog videa, već vidim da pričam 10 minuta i želim ovo skratiti, ali
fuck nisam uspjela. Ok, znači prvenstveno bih izdvojila 3 brenda, 3 brenda s kojima više ne surađujem. Znači prvi i nekako koji drži top listu, znači prvi na mojoj listi je Nivea. Ja kad sam krenula, kad sam otvorila blog davne 2013. godine, Nivea je bila prvi brand s kojim sam surađivala, među prvima. Ujedino i moj najomiljeniji brand, ja i dalje volim Niveu i imam određene proizvode koje kupujem unazad par godina jer mi jednostavno odgovaraju, ali ja sam se jako razočarala. Znači, kada je PR im vodila Veronika, koju sam imala prilike upoznati na njihovim eventima, zaista fenomenalna cura, ja bih dobila svaki put, svaki paket, svaki event, bila sam pozvana, znači ja fakat volim Niveu. I znači, Veronika je to prepoznala u meni i bilo je onako više, ok, ti voliš brand i kad neko voli brand, nema nam nužno znači da, to jest nije nužno značilo da ću ja baš svaki proizvod pohvaliti, ali ću reći svoje iskreno mišljenje jer zbilje volim Niveu i cijenim njihove proizvode, što sam već prije spomenula, ali čim je došlo do promjene PR-a, lista je bila izmijenjena. Ja nisam bila pozvana ni na jedan event od kako je ona otišla, niti sam dobila bilo kakav proizvod, niti sam dobila ikakav newsletter od njih, znači ništa. Ja ne znam da li je to do GDPR-a ili čega, ali jednostavno ja onak više ne postojim za Niveu, što meni nije problem. Ja odem u trgovinu i kupim Niveine proizvode koje iznova koristim i nije mi žao i jedan od idućih videa će biti o jednim od njihovih proizvoda, ali jednostavno ja ne kužim to. Ne kužim, tako da evo, više ne surađujem s Niveom, razlog je vrlo vjerojatno što su me maknuli s liste, zašto, nemam pojma, nema veze. Prelazim na drugi brand. Drugi brand je The Balm. Znači, s The Balmom sam surađivala jednom, iako sam dobila njihove proizvode, ali sam ih dobila preko jednog portala, to jest preko Lijepe.hr, nebitno. Znači, sa The Balmom sam surađivala jednom, napravila sam prve dojmove video, od ne znam koliko je proizvoda, 5-6 proizvoda, ja sam popljuvala dobru većinu. Pohvalila sam jedino, ako se ne varam, Bahamu Mamu i tekući ruž, ja mislim. I paletu, da. Znači, pohvalila sam svega 3 proizvoda, ako se ne varam, i zatišje. Znači, doslovno zatišje. Tako da, eto, očito im se nije svidjela moja iskrena recenzija, tako da su me i oni onako šikanirali. I treći brand je Foreo, kojeg fakat volim. Znači, ne znam što bi rekla, znači ovako, Foreo mi se javio za suradnju. Ja sam bila oduševljena, znači to je bilo za Foreo Luna Plus, Luna Mini Plus, ne znam ta imena, uglavnom nebitno. Ona mala, što ima bateriju u sebi, znači najjeftinija, 100 minuta je trajanje, mislim i tako to. Uglavnom, obožavam taj mali uređaj. Zaista ga obožavam i koristim ga, barem 2 puta tjedno još uvijek radi. I čak sam razmišljala kupiti Lunu Mini i još uvijek nisam, ali ono, znači, zaista mi se svidio brand ko brand i barem jedan od njihovih proizvoda. Znači, prvi put kad me Foreo kontaktirao, žena mi u drugom mailu već, znači, preimenovala me, drugim imenom me oslovila. Ok, ispričala se, nisam je uzela za zlo. Kad smo se dogovarale kako će što izgledati, morala sam, ok, ja kužim da se nekim brendovima s kojima surađujete morate poslati tekst, jer je njima ta SEO optimizacija bitna, znači da im iskoči njihov proizvod o kojem ste vi pisali na blogu, u Google searchu, ja to sve razumijem, jer se i firma u kojoj trenutno radim bavi tim, tako da to nije bio nikakav problem. Poslala sam ženi tekst, poslala sam joj slike, da bi mene ona na kraju pitala
gdje će to biti objavljeno? Znači ti si se meni javila za suradnju i jednostavno si me doslovno onak... Ja sam se ti zara poboravila s kim ti pričaš. O čemu ti pričaš? O čemu mi pričamo? Znači, gdje će to biti objavljeno? Javila si se blogerici, ne znam, ok, znam da su se tad javljali brdo blogerica, onak. Ako smo pričali da će ići na blog, na Instagram i na YouTube će ići video, logično je da će ići na blog. I ok, to nije sve. Tada smo još dogovarali da im se pošalje moj video na pregled, gdje sam ja bila onak, ne, prosti, ali ne. Znači, ja za tu recenziju nisam bila plaćena, jer sam rekla da ću je primiti besplatno i da ću reći svoje iskreno mišljenje, jer cijenim to. Znači, ja sam do sad imala jedno 4-5 ponuda da imam plaćene poslove i koje sam sve odbila. Ne zato što mi novci ne trebaju, meni novac dobro bi došao da kapne još tu negdje sa strane, već zato što sam željela sam imati slobodu govora i napisati ono što želim. Nisam željela imati nikakav pritisak da to mora biti gotovo sad. Ok, bio je novi proizvod i opet ponavljam ono što sam i prije ponovila. Želite da budete među prvima koji o tom pišu i tako to, i ljudi kad pretražuju vi ćete im izaći prvi u tražilici i to sve. Nego jednostavno sam taj zahtjev da ja snimim video, da ga izeditiram i da ga pošaljem i da mi ona kaže tu si krivo nešto rekla, ne, to ne možeš reći, to nije tak, snimi ponovno. Stara, ne mogu. To zahtjeva toliko vremena i meni se ne da. Tako da, nakon što sam svojevoljno objavila video, nakon Diablog konferencije na kojoj smo praktički izbombardirali ženu iz Forea s pitanjima i nije znala što odgovoriti, nek se vrtila u krug sa svojim odgovorima. Samo se zahvalila na suradnji i to je bilo to od Forea i mene. Tako da, eto, sad sam ovo sve brzinski izreferirala jer ne bih htjela da ovo traje predugo, a već vidim da traje predugo. Ispričavam se, ali ako ste izdržali, drago mi da ste izdržali. Kažem, ovo nije video u kojem se ja žalim što ja nešto ne dobivam, jer iskreno meni nije do toga. Znači, ja nemam novca da si kupim, da odem u trgovinu i kupim cijelu limitiranu kolekciju nekog brenda. Gledajte, ja sam podstanar, ja moram platiti režije, ja moram platiti hranu, ja tu i tamo si moram nešto priuštiti za sebe. Tako da meni nije u cilju da ako već na nešto potrošim novac i želim vam reći, gledajte, ovo zaista valja, ili ovo u meni nije dobro, možete kupiti, ali znajte da postoji mogućnost da možda ni vama neće biti dobro, pa si uštedite taj novac koji ja nisam uštedila, već sam ga potrošila. Ja vam ne želim lagati. Ja ne želim da sad ja tu skupljam u ćošku sobe brdo PR stvari koje nikad neću koristiti, ili ću jednom iskoristiti samo da isprobam, reda radi i to je to. Ne, ja to neću. Meni je cilj, ako meni nešto odgovara, proslijediti dalje, dati to onome ko će to zaista koristiti i bit će zahvalan na tome. Mene ako se neki brand sjeti i kaže, gle, ona je super, ona iskreno kaže sve što misli, gledatelji, čitatelji, kako god, cijene njeno mišljenje, meni je to najbitnije. Meni je najbitnije da ja držim do onoga, znači da stojim iza onoga što kažem. Znači, to je meni najbitnije, to mi je bilo bitno od prvog dana, čak mislim da sam krenula pisati blog u 9. mjesecu 2013. Znači, od prvog dana kad sam krenula bilo mi zaista bitno reći točno ono što mislim i to je to. Da, ok, ispričavam se, ovaj video traje 20 minuta i trudila sam se sve u komadu reći, tako da ga neću editirati, samo ću malo preletiti preko njega i objaviti ga. Zaista sorry što se toliko odužila, ali imala sam toliko toga za reći i smatram da sam dobro napravila. To je to.
Što sam još htjela reći? Da ne dugovlačim, volite se, mazite se, pazite se, volite se, ako sam to rekla, ispričavam se, budite dobri i fuck.